Hello. Yes. Sorry, kaha mang. Hello. Yeah, tell me. I'm not able to speak the Burma language. I can speak only Hindi well as English. I know you're a educated person, but kok nadi kaham khai. No. If you want to speak Kogru, then speak. If you want to talk to me, speak in Kogru. Otherwise, don't use the Burma language. I'm not able to speak it. Mana debor mana se kena asli waktu ja. Nicely, nung abon nung sung tanekoi. What is your problem? You just tell me. What is your question I have and no what is your problem, problem? bro. Kok sanan bagi kol khaman je tamu se tumba. Abo jama kau saneman kana takol di. I have your number. If I have your number. If I want to talk to you, then I will call you. I know. Hai panok I don't want to use. I don't want to say anything regarding this issue. Nung ang tamu ni bagi nono kol khaya. Nung taman ni bagui ano call khe ta sunggi nung naro body kisto call khe no viral khewo. Nung naro hi nung sane ra di khe nung tripura sa ni nung toro to ne Ajit D nung nale khe nung kya media nale na social media samutang na ha. Did you say anything regarding Chakma demanding ADC? Did you say anything to them? Kanadani ko kanadi. Khaya ale sane ase le khane ma jama bruya. Sadi ke. Sane majama ni question ni nung sane rat majama chimchume ain jinyo nung. Anin thane bujna ni kono musumaya. Nung ba social media nung samu khanyabla. Social media khede ke apana phone khe sung di. Kok to mathuna nung labla nung bo. Apana call khe sung di ang majama samutang tu simchuke. Kai nung bai kok kasang sane ni kol khamba to masa ging sa. Ale wa samchuyan se mong ha samchuyan la. Mana asu ko ging sa usung no haide. Ang nung gi samchu nung mangcho se gi sa te debar manang gi sa ya. Ano sang se ging sa nung. Nung sang gi sa mam ke nung false news spread ke nung. Boptiyo nung proman di manye de. Proman ri remai ya ano sung de mutiro ke ya sung dan sana. Ni sung di sadi bro proman di ano. Bru Reang same the difference da nyen nung sung puwa. Nung spono sung abo. Ang siya ba sungu. Nung siya ko 1982 ko bias ko tiprawo to. Tamu nung sadi ta. Hai, tamu zoli ba nung. Sung to kok to matuma ji ma sungu abu ji ka. Nung kok matuna nung sung nai to ke ba nung tiprawo nung sa bosit ka hala nung to phai mo. Tinik nung siya ko tiprawo Bru to Reang to nya. Nung le koidin ka khaba chung ang le bufuru ni si nung le koidin ka khaba ro. Ang koidin de ka ya le sipi tong le ki Bru Reang nung le ma be ke sipi yang pitong. Kana de do. An kok buji di. Handa dimang bai kok sadi bai. Buji kan nung buya. Sung buya tamu ni bagi nung ano gingsa. Ani samung ani dormang palon klayu. Abong ke nung sadi. Nung ni samung nung kenai ke ang no kiribo kol khaimani ya koimani buya. Ang ko kiri ala ke request khaimani buya khadu. Oting sal tal pi tung ma wala ke hanu kiri ala challenge so one by one la jebro no bullet ni po challenge so qualification ke po challenge kewo Hindi challenge po challenge so English challenge po challenge kewo ala ke hanu po kiri ala tabu bullet ni po challenge so one by one la nung to ano saka Bru Reang thansa da alkada. Nusen mo siya ko gurpa be debon wa tha da ang ngar ki sung kenu chani da sungdi sungmano no problem do hai phano ani samung tang khan ngai blana ni samung babo ki sung an ma yele nu manis collect kam ki banu collect khedi news norong ni je Reang bosong raikasa ni simin norong ni sinimung o tabuk prime minister award fonda manjak